Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kawei kebriu kabanang kasunong Nagla Himachal. Kabadan hakapsor jongka nongba Aligar ha Uttar Pradesh. Kalai sela bat ubai jongka. Kumnu ban Pynïap yo ulok jongka. Ubriu ubakaya sela Pynïap. Udai ukenum jong ulok jongka. Kani ke Jingjia kalaja ha ka khatnyo tarik ujelio. Ulok jongka udai ubalatip kerteng. Kum urisi kumar. Udai unong nya trok. Lalap ya kamet jong u. Ha ka por menstep. Bat la pentikina baka Jingjia jong u. Kadai namar ka Jingjia siat da kesulai. Hadin bala toket benia kipulen. Lalap baka lok jong u ka lalita ka don jinga day sop bat unirish. Nadu shwa baka netho bat urisi. Urisi ulalap yakani ka jinga day jongki. Bat kalami ka jinga nea ka bajur ya ka bahadu baka lalita ka plan kumno ban Pynïap ya u. USP Rural u Amrit Jen ulai thu ba unarish ulayalam ka ya urisi. Ban let ya shongdi handrai haka step ka babut lalapan ban ya ka medyap jong u. Tang hapo arp sagunta ki pulet kila kem ya kalalita bat unarish shwa pakin phat krano Kawei pat kajaka kabakilaya plan lupa. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.